31. avgusta navršila se godina dana od nasilnog upada policije u manastir Gračanicu Valjevsku, gde su pohapsili prisutne hrišćane na molitvi uz optužbu da se nalaze na privatnom posedu firme javno-komunalnog preduzeća Kolubara, kojima se i dan danas sudi zbog prisustva u manastiru i odbrane svetinje od nasilnog i nelegalnog otuđivanja od naroda i crkve. Brutalno razvalivši vrata od crkve nogom, policajci su otkinuli krst sa vrha ikonostasa, a zatim su počupali ikonostas, oskrnavili oltar pokupivši sve sa njega i pobacavši ostatak svetinja po podu. Zatim su, uz prisustvo i saradnju policije, koja je okupljene hrišćane uhapsila i satima držala na suncu, radnici oborili zvonik bagerom i sravnili manastirski konak i pomoćne objekte sa zemljom. Uhapšeni pravednici, kojima se i dan danas sudi zbog odbrane svetinje, su radosno pevali u Marici pesme Bogomajici i Valjevskoj Gračanici, jer su blaženi prognani pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko. Gračanica jeste ponos sveg pravoslavlja. No kako su prošli skrnavitelji svetinje i oni koji su hapsili i progonili pravednike, pokazalo je vreme koje je prošlo od tada. Čovek koji je dovezao bager natovaren na kamion da bi njime rušili manastirski konak je poginuo. Nije prošlo 20 dana od rušenja konaka. Mašina mu je otkinula ruku, on je iskrvario i poginuo. Neki mladići koji su kopali i skrnavili grobove monaha su se obesili, a neki su i sišli sa uma. 2 direktora brane Rovni su umrla u teškim mukama od raka, a posljednji je dao ostavku. Mladi policajac koji je organizovao hapšenje hrišćana iz interventne brigade je također poginuo 6 meseci nakon hapšenja pravednika. Kod same brane na mostu se sudario sa direktorom KP doma koji je svojevremeno hapsio i privodio oca Antonija u taj isti zatvor zbog tadašnje odbrane svetinje. Na mestu je ostao mrtav, a direktor KP doma je prošao sa manjim ozledama kao opomenom. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u nedelju dogodila na putu Valjevo-Bajina Bašta poginuo je 38-godišnji motociklista iz Valjeva MT. Nesreća se dogodila oko 18 časova i 30 minuta na nadvožnjaku u selu Sitarice, kada je motociklista koji se kretao ka Valjevu iz još neutvrđenih razloga izgubio kontrolu nad motociklom i udario u automobil marke Fiat Punto valjevskih registarskih oznaka koji se kretao prema Bajinoj Bašti. Od siline udara vozač dvotočkaša je preminuo na licu mesta, a kako saznajemo radio je u policijskoj upravi Valjevo. Teška je desnica gospodnja kada opomene. Sa Bogom nije pametno ratovati.